Lika Assemblée extraordinaire kwa ajili ya kuchunguza na kusikiliza raia wa Oicha makombozane zote kufuatana na hali ambazo tunaziishi ndani ya mgini wetu wa Oicha. Na baada ya mazungumzo marefu sana ya zaidi ya saa 3 tumeweza kusikia raia inateseka sana. Na ni vitu tunaviona. Kumeonekana vikao ambavyo shirika la raia kupitia sisi komite tunaisimamia tumeendelea kuambia wakubwa mateso tunayoyapitia. Kuna vibarua tumeviandika ambao tulionyesha hali mbovu ya uongozi ya komine ambao tunasema. Kuna mavikao tumevifanya hata na gouverneur adjoint na gouverneur titulaire. Wote tulikana nao tukawaonyesha hali ya Oicha. Tulifuata procedure zote ambazo zinafuatiliwa kuonesha gisi hatufurahie uongozi wa Oicha, hatufurahie namna gani polisi yetu ambayo iko Oicha inafanya kazi, na mnajua Oicha ni chef-lieu na komanda wa PNC territoire ambaye anaikala Oicha namna wanafanya kazi. Tulionesha hiyo yote, population inapoteseka, usiku kuingiliwa, usiku kuuliwa, usiku kuporwa vitu, hata na wale wanaozania wanatuchunga wanaiba na kupokonya vitu vya raia. Kufuatana ile yote, na tumeona namna viongozi wanazarau, hawaelekei yale malalamiko ya raia wa Oicha. Raia wa Oicha imesema kuanzia leo wanachoka na hali ambayo tunapitia. Ndio maana tunapitiza hii sauti ya raia yote ambayo imekuwa ndani ya sasa, ambayo inasema wamechoka na uongozi mbaya wa mama. Wamechoka na tabia ya wale wanaohusika na security. Polisi ya komini kunakuwa komanda ambaye anasimamia polisi. Polisi ya territoire inakuwa hapa mkomini, na wao ndio wanaongoza maaction za patrouille pamoja na wajeshi fulani fulani. Wale wote wameonyesha kushinda. Ndio maana mkubwa wa mwingine anayesimamia burgomestre wa population wanakazia safari yake. Viongozi wa province hata Kinshasa waone wapi wanaweza kumweka ili atumike huko. Wale anayesimamia polisi komini anapashwa badilishwa. Ule anayesimamia polisi au niveau ya territoire anaikaa hapa Oicha anapashwa badilishwa. Na kufuatana na hiyo, kesho siku ya vendredi, kesho siku ya samedi na dimanche ni siku ambazo tunapatiana sote ili tuweze kujiravitae, ili tuweze kutafuta vitu ambavyo vitabakia nyumbani. Na kwa wale ambao wana matomati, wana manyama, wana vitu ambavyo vinaweza kuoza, wavipitishe kwa siku hizo mbili. Kuanzia siku ya kwanza tumesema na tumesikilizana hapa, hakuna kazi yoyote hadi huyu komanda wa polisi wa komini, huyu komanda wa polisi wa territoire aende aondoshwe na aende tulikafasi. Polisi wanasemaka polisi de proximité. Haiko polisi ya kuterroriser population. Haiko polisi ya kuintimider wa acteurs de la société civile. Ni polisi ya kuchunga raia. Lakini nyetu kunaona hii tunatangaza assemblée kidogo, wanakia na masasi, wanakia na kuchunga masasi na kutuintimider. Hatutaki hili. Ndio maana kila mtu amejitetea na amesikilika kusema hakuna kazi yoyote kuanzia siku ya kwanza kuendelea hadi siku hawa watu wataenda. Uwe wa unité, uwe commerçant, uwe mwanafunzi, uwe munganga, uwe nani, yote yanakomeshwa na kubaki nyumbani. Na tutachungulia watu wanatumika namna gani. Kuna watu mabrigade ambazo zimefanyika kwa ajili ya kuchungulia. Na polisi iende ipeleke hii ruhusa hapa. Hatutaki kutusumbua na masasi na vitu gani. Tunawaambia waende waambie wakubwa sauti yetu. Hatutaki intimidation. Tunapenda wasikie kilio ya raia wa Oicha na waweze kuleta suluhisho na activities zitaendelea tena mzuri.